Nimbador sumanen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, na ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Oh, apay akastoy magtanti barikrik nak. Makonsensya akati, itimbilin ko ka ni Bogart nga ramidon na ka ni Elisa. Hoy, imbilin ko apatayon na ni Elisa. Salbag. Apay makarik na akiti pa nagpapawi. Tinasayat. Awa ka ni Bogart. Teta. Oh, salbag. Cannot be rich. Kasano da ito yan? Kasano, no saan ko ama kontak ni Bogart? Kasano pa'y ama ibabawi ti panang bilin ko kankuha na patayan na ni Elisa? Jonah, Oh, apay nga umiribasay tilingit mo. ha? Victor. Saan mo tanadagang? Sana pigsamit ti palayo po ti angin iti balkon. Awan, jak amo, jak lama awatan tiritnak. Anya ka di ti mapaspasamakin ka. Bakti kastoy. At da ka di nalagsen na problema. Awan ko naklangarudan. Pampanunutot lang no kasano ang mapagsinak na during kin Elisa. Ano yan? Diyak kayat. Amay kamang ni Elisa iti pamilya tayo. Katnas ka na pagsinak idak ka ni Jorin. Unay matinaglugan kung anang itulod kini Jorin. Kuna na nga si Daglangit ipapanan na. Ano? Saan magtanalagsubli? Ita, magmag na aklakat na rudan nga agawit. Ti motor nga tayo tilikodak. Nakapaspas-pas. Agpaigita. Tatang tayo mauawag. Diyos ko. Kapayat ang agnerbyusak magtan. Ama. Hello, tatang. Apay ngagsangit kayo magtan. Anya tinapasamak. Apay ni Elisa. Anya tinapasamak iti apo ko yung tatang. Anya! Pinaltugan tinakamotor! Saan? Jorin? Elisa. Jorin, iho. Agrin ka. Ayatan ka na Elisa. Jorin. Oras sino nagdip-dip pa. Awan to makarak-rak iti relasyon ta. Pagtagainapan na ni Elisa. Elisa. Jorin, agriin ka, iho. Gapot adada ka sa napasama kini Elisa. Anya tiba ka, Victor? Adadah ka sa napasama ka ni Elisa? Juan, Jonah. Napaltugan ni Elisa. Anya? Sigun iti nakakita iti napasamak. May sakano alalaki ang nakamotor tinang paltog kini Elisa. Anya ti ginawa, adadah ka sa napasama ka ni Elisa, Victor? Napaltugan na Elisa. Nakariing ka, iho. Anya? Langag ko ti kunayan napaltugan ni Elisa tati. Oo, iho. Saan ka ang nagkamali itinangad mo? Mami, ada ka di pa kinaigan nyo di pa nakapaltog ni Elisa. Jorin! Jorin, iho. Diyak kaya't atila at apababasol ang tinapasama kini Elisa. Salbag kayo. Apay asyak adagos ti pabasulan nyo.
Gaputada kayo lang mo ka manggurgura ka ni Elisa, mami. Tanalipatam ka din ti kinaapa ni Elisa ijetsyendaat. Si kapaya mismo tinangkuyog ka ni Elisa. Ano pa nagpablatter ti kwerpo ti pulisya. Ha? Huwag gaya. Sorry, mami. Kung nasan ti dakas nga atap mo kanyak rin. Tawan na pulos pa nakainaig ko. Iti pa nakapaltog ni Elisa. Elisa, anak, lumaban ka. Sana ka mapanawan ka ni Lolo. Anak ko. Griselda, sigon iti investigasyon. Posible at inaodi anang ipangtakin ko na. Iso ti mastermind. Ti kinaapa na hindi siya paling kitinaudi anang ipangtakan ko na. Iso ti atapan nagiti pan nakabagit tilintag. Matuntunan na pa nga tanay dyan ang bakla. Anak kaapa ni Elisa, hindi Dominic. Sapay lang kung matuntunan da. Saan ko mapakawan na dyan ang bakla? Nung mapanagnakan nga iso ti mastermind. Uminom akit ti arak. Kayat ko alipatan din na pasamak ka ni Elisa. Isang uminom ak. Oray mabartek ak. Madamdaman ton ti panang pirmak ka dagiti papeles nga narami ni Sasha. Uminom akit eh. Sino mo't nga tayo? Di Bogart. Hello, Bogart. Salbag ka. Sa anak amaragsa ka di tinaramit mo. Salbag ka. Ibabawi ko ma. Timbilin ko nga ramidam. Ngam apay adyak makontak ti cellphone mo itay. Saan ka mo nanawagan? Apay, Bogart. Auntie Griselda, kumusta ni Elisa? Andapay lang iti ICU. Sana masinuno lumakala sa tuwan no saan. Diyos ko. Hindi ko mabaybay, auntie, ay ayatak. Mapanakitayan na, auntie. Madam nama, saan pa'y arimuar ni tatang iti ayan na. Huwag gaya. May salagayan, ti palubusan na iti doktor ng agbantay. No, dahil ti ICU. Wanjo rin, iso nga agsisinublat tayo amang kita kanili sa iti ICU. Apay nga taakas ti marikalignak. Sipod na amuak ti panakapaltog ni Elisa. Bueno, gapo nga tata iso ti girlfriend ni Jorin. Benidor. Ni Dominic. Naisarong man ang tiloko. Victor. Apat may ka, Dominic. Anya ti bagam? Di magasak lang. Gapo ki hospital. Anya? Nukasta, nakita mo ni Elisa? Juan, Kumusta nga rin ti kasasad na? adapay lang iti ICU. Oo na yun ti pan nakapaltog na. Talo ka na abala ti simbre kiti bakin. Sa di mapasit na gitibagin natin tamaan. Oh, may sansa ti abaga, tiyan, kan adadam gisa iti tinggad na. Talaga, kaya tapat tayong tigaman. Juan, mapano mat sarungkaran? Tapno makitam ti kasasad na.
Juan pare, mapanak to. Ita ko man, tadapay lang yung opisina di asawam. Oray na dari to'y balay ti asawak. Kat saan ang mapawilan ang maparmang kita kan ko na. Kayam? Tala ka man, Victor. Sladida kam mo. Paspasurot kay ti asawam. Ang bayam dedan. Nakakasit ka sa saad na nang runay tayo makita. Kat Jack malapdan. Tiag saybag. Juan nga ron, Dominic. Nakasaysayaat ni Elisa. Ngam apay nga dadagiti tao anang dangran ken kuana. Nakakasiunay tayo ayat. Anyan tikas talaga na. Nakado nga aparatus. Ay tinay-kapit itibagi na. Elisa, pangasin, lumaban ka. Saan mo nga itulog? Saan lang kumapanawan? Lagi-lagi pang kumadang iti karing-karita, Elisa. Masa pula matungpal na iti karing-karita. Oh, Diyos ko. Tulungan mo kumatsaya-ayatak. Hindi mo ipalubos sa panawan na kami. Tina ito'y abiyag. Diyos ko. Agbaysong at ti spekulasyon lagi di polis. At ikinapay din ni Elisa. Tiyaday tinikodan di pan nakapaltong na. Oh! No, iso ti mastermind. Nadal kami na naplano. Ganti pa nagibalas ko. Iso nga tangag paiso. Wano. Datyo na kan siya ti mastermind. Nagbayag lakit din ni siya. Iti nang ibaw na kankwa ng opisina. Nabarte ka kon. Timot lang ang sumangpat. Mga naisura ito umawawag. Nimot gayam, Dominic. Hello. Oh, Jonah. At dagang sabay lang dito opisina yun. Juan, Dominic. Nag-overtime kayo kadi kini siya. Susan, miruray ko pa lang ni siya. Abay ka di ha. Isla na parte ka makisar-sarita kanya ka. Madlaw ka di, Dominic. Well, sakpay di ko nang panagpalikas mo na agad madlaw ko. Agin, inom ka dito opisina yun? Juan, dakas? Naglokon. Mismo nga opisina, pag inumam. Juan, may mayat. Ngamitis sa ako pumati opisina.
tinaginuma. At dan sa dinadagsan na problema kayat mong ipartekan. Ada, Panggap kini Jorin? duwada ka ni Elisa. Aguray ka. At ka di pan nakainaig mo, di pan nakapaltog ni Lisa? Ha? Salbag ka. Sanak mo napagatapan iti kasta, Dominic. Kapo, tadadagkal. Arason mo kapuna. Tanadagsantirik nam kini Lisa, kat di mo kayat. Nagbalin na kayan ayat ni Jorin. Oray na dagsantirik na kanilisa. Diyak mo idurod. Ti bagbagam, Dominic. Ngata? Salbag ka, Dominic. Agdwa-dwa ka, iti bagbagam. Ako atap ko lang. Ama muna gon, Dominic. Sarod-sudak man gan ka. Maramid mo ka diti pumatay, iti tao? Saka di tidamdamagam, wino ti bagim tidamdamagam. Pwes, punasom, tidakas nga na mo kanyak. No, di mo kaya takagura ka. Kumusta ni Elisa, iho? Anda pa lang iti ICU dati. Unconscious pa lang aging gaita. Diyos ko. Sapay la ko matamalasat matlayan ni Elisa ti kritikal na kasaan na. Wala di. Diyak kaya tapanunutan. Asumina ka na tayo ni Elisa. Patibgram ko malayang tirik na, iho. Wala. Wala gaya. Saan ka di pa simbangpat ni Mami? Saan pa, Mat? Overtime na nga ta. Kaya di pa simbangpat. Jagla mo, iho. Unay matan ni Mami. Kasalamat. Awan nagkaduan na ka ni Elisa. Pwede tayo diyang inaramid na. Uwan nga ron, iho. Ibagak ko mga mapanabit kita. Agam, amagan mo akong kat. Kaslawan ang nyaman na ka ni Mami ti pan nakapaltog ti sikod ng empleyado na. Iho. Tinasaya at kat iparipirip mo to kini Mamim. No kaya't namat amapan kitaan ni Elisa di ospital. Wala di. Tilugan ni Mamim. Isun dyan dimteng, iho. Wala. Kat dumdum sa aga ni tilugan na. Kasla na bartek ni Mami mamagmak na. Kita, agdiwer nga mas asidig dito ayan ta. Wala nagpaiso. Iti nga ta opisina ta tinagapan na. Wano, iti mansyon da siya. Mamuan tanto, iho. Aday ta ni Mami me. Kas kailan nakakita iti artista, Victor. Jurin. Agdiwer-diwer nga min ti panagnayo, Mami. Nagino, ma'am. Tuna. Abay salud-sudam, Victor. Natural. Siya ti asawam. So kaya't ko, mamuan. Maginoma kay di opisina. Anya ti makagapo. Ay, salbak kayo. Interrogasyon ka di tayo. Toy, Victor? Mami, anya ka di tiga po na anak bartek kayo. Tanda ka di ilimlimod yung kada kami kanid daddy. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang.
Sa dino tinakinuman. Tapay ang nabartig kasi magpat. Larumbang pailang ka di ama mo, Victor. Natural. Asawa ka. Iso aribang na lang ang mamak. Diyan yung opisina. Anya ti rason. Salbag, interrogasyon ka din ito. Victor? Mami. Ita lang nga nakita da kayo alabartag. At da ka di ilimlimod yung kada kami ka ni daddy. Ha? Ano nga ilimlimot ti sasawam dyan rin? Awan! Angem, apay nga rod ang nabartig ka. Nagsango kami lang, kinisya siyang iminom. Nalabsan ni Matan. Di ka di siya tinangawis ka da kayo nga uminom, mami. Niso, Juan, niso tayo nagawis nga minom kami. Kulak tupay ka. Nasaysayat ni Elisa sekretaryayo. Anya, apay akas tate, kurab rin. Gaputa imbes at trabaho ti atupagan ni Sasha. Saan man? Isungsung na kay paikit di ti madi abisyo. Di mo ko nati kasta, ha mga namamani. Siya kat kagura na ka, rin. Ore no mamon na, tagpay suman. Di nakbuisidan, rin. Kapot na kasangsangpit ko. Sige, di takay manlagan. Awagak ni Sasha, daddy. Iho, apay nga wagang. Agbagaak. Sa narumbang ay sungsung na ni mami iti madi abisyo. Mabidla, gumayan. Agyamanak tanadanon ka matlaang, Dominic. Sumrek ka, Griselda. Agyamanak. Nakaumay ka, Mat. Ada na patay nga ibagam? Gaputa, mariribukan ak una yan, Dominic. Tsaka buti aramid, kadagiti problema ak. O sige, nagtugaw ka. No, nasa isayati pa nagsalita na. Ada ka di mananayin na problema, malaksid, itinapasama ka ni Elisa? Adda. Anya na ita? Adda ni schedule ti hearing ti kaso mi kan ni tatang. Anya? Wan. Critical pa lang ti kasasad ni Elisa iti ospital. Anya nga ron ti problema mo ita? Tigastusan mi akan ni tatang. Kasi na no planom ti umutang kanya. Sige, pautangan ka nga magpatinggalang iti 10,000 ti may pautang ko. Saan mo ka din na mabalin ang manayunan? Sorry, Griselda. Awanin, ti kwartak. Okay? Sige. Ay, yamanag no ada may pautang mo. Barang no makaibaga ak tumat kadagiti daddo mapay nga amok ang makatulong kada kami. Daddy, nakasukat kayo, Mat. Paano niyo? Mapana kayo sa ospital, Iho. Kaya't ko matamakita ni Elisa. Umayak, Mat, Dad. Saan? Di kang sumurot, Pai. Oray kat iso mo tinagap pa mitabigat. Kaya't ko makita man ti ay-ayatag. Saan tangagid dan apumano dito balay? Naglalo kat matmaturog ni Mami. Apo iti baltag na. Ibaganan tumanan alinibasan ta. Sige, misit ko na yo. Sa anak na roda na sumurot, Daddy. Bantayam lata ni Mami. Kat no damagan nak iton makaring. Ibagam latan ti agpaiso anapanak. Tay nga Elisa. Sabi ba bailaan naging kita?
Pero, saanan ang mabigatan? Critical ka no, di kasasaad na. Medyo rin. Isa na ito'y mawawag. Sabay ko matibawing ng timatang na kanyak. Hello, Jurin. Nakawag ka man? Kapunta kayat kung ipag sa tiluksaw ko kan ka. Ha? Abay kaluksaw nag. Anya ko matibasol ko. Iparang isungsung mo kan ni mami nga ginom kayo ti ulag ti opisina yo. Anya? Amukon. Impambarnak na ti Chona. Gapoy ti pan nakapartag na. Anya, Kuha. tsak kayat nga ulitan to pang isungsung ni mami nga ginom. Sorry, Churin. Sige, saan to na maulit? Pasayan. Sige nga, Rod, Churin. Ako klatan, asyak tinangisungsong. No, pay. Nagbartit matina na. Gapo siguro ta makonsensya. Iti pa nang hire na iti killer anang paltog ken ni Elisa. Elisa, anak, pang-aasim ko ma. Agringkan. Saan ka kumasumuko? Di na kang panawan ka ni Lolom. Kasapulan na ka, anak ko. Victor, Kumusta ang anak mo? saan pa yan nakapuot? Pagduwa-duwan pa ilang ti kasasaad na, Victor. Nakaad-ado ti aparatos anay kapit iti bagi. Nakakaasi unay ti kasasaad na. Numatay ti anak ko. Saan ko apulos ang mapakawan ti bakla anak kaapa na iya palengke de. Sigurado kayo kadi. Nga ti bakla a kinaapa na idi ija palengke ket iso ti mastermind iti panakapaltog na. Wan, sigurado mi nga iso. Tasakbayan na paltugan ni Lisa. Nag-text na iya abakla. Anang ipagbagaan danin ti kanibusanan ni Lisa. Aniya, Wan, Victor. Aday ta, napasamak nga agpaiso timbaga na. kasano nga rogitan ti panakasulbad na ti akaso. Idito ta saan met nga amu dagiti pulis ti abakla. Uday ta nga rod. Griselda, mayat ko mga hindi na pa nagpa-blatter ka ni Jorin. Nailadawan na kumaday di abakla a kinaapa na. Saan na napanunot na ita, Victor? Luadda ko man na arami da cartographic sketch iti day di abakla. Nalaklaka ko mati pa nakatuntun dagiti pulis. Iti ba ko na nga suspek iti pa nakapaltog di anak mo. Pero mi anak kamalmalas kami, Victor. Agsisimparat ti parikot mi. Aniya, Wen, Victor. Isuakas lasad ko ang maurnos ita dagiti araramidek. Kapu ka dagito ya simang baya problema iti biyag mi. agkararag kay ti Diyos, Griselda. Pakiritin ko mati pakinakam mo. Numatay ni Elisa. Jakla ambon. No kasatnok pa iti agbiag. Saan ka ko maasumo ko? Noon niya magibanag dagito'y a problema si Magbay ti Biagyo. Ni Elisa tinangisubli iti lawag iti dalan ko. Kat numatay. Sigurado ang maidep manan ti silaw. Iti panagbiag ko, Victor. Griselda, adtuyak ang nakasagana tumulong. Iso apakiritem ko mati pakinakam mo. Isot ka po na asyak ko mati mang ted iti abogato yo.
amang idipinsa kada kayo iti korte. Adadala nga tumpuarte nga dagsa na problema. No awat titulong mo. Unangam, Agyaman naglangan ka nagit inadjaya matulong ka na kami. No paisan ko nga inawat. nagsayaat kat kuman. No inawat mo di financial at tulong ko kumakada kayo. Diya kinawat tayo dya akwarta. Tama nga no'y pagarup ti asawam. Nga dapay lang na batbati apa nagayat ti tunggal may sa kadata. Unangam, amo kakasapulan niyo una itati kwarta, Criselda. Iso nga to'y. Awatam ko mati na ibulsak ita imayak. Sa nga bandala kwarta. Wen, 50,000 amin na gitoy. Ngayon naktumay. Hala, sige. Awa naman. Saan? Diyak mabalin nga awatan day ta kwarta, Victor. Gaputan alpasan ti amin kadata. Jurin, iho. Nakaring kay gaman, mami. Ni Dadim, sa dino ti ayan na. Rimor, Napanan na. may bagak. Mabadtrip manan ni mami. Namamuan na tinapanan na. Pagsalsalod-sudan ka, Jurin. Sa dino tinapanan ni Dadim. Ija hospital, mami. Iti na kaipanan ni Elisa? Uwan, mami. Salbag. Saan kay ko mga gungit no napan kinita ni daddy ni Elisa? Nga tayo Elisa ti rinantana. Anya ti kahit siya asawan. Awan, iho. Awan galit ipanggap niyo amang sarong karmat ka ni Elisa, mami. Anya? Sigod nga empleyado yun ni Elisa. Awan kalin apulos ti patig na kada kayo. Jaka mo. Sa nadakas no pasyarin niyo man. Nang ro na ita, tag nga ngabit ti biyag na. Salat kinayat ni Criselda ti ijaya katulong kan kuana. Kasi nga matutup to'y pusok. Iti nakita ka kasasaad ni Elisa. Iti na siya alangana. Talaga marigatan. Alumaman kan patay. Ni Dominic. Hello, Dominic? Victor, tagasan ka. Mapanday yung ospital. Iya tinagabuhak bare. Aniya? Kinapuno na. Agawi dawan. Sayang. Nung kumaan mo, kanapan ka. Sinanong kay Jai. Kumusta ni Elisa? Nakakaasay pare. Ken, saan pa asigurado ti panakalasat na? Aniya? Kuna ti doktor na. No saan pa lang nga makapuot iti unag ti 24 oras manipulita. Awan ti tiyan sana ngagbiyak. Sana mabali namatay ni Elisa, Victor. Uwan Dominic. Iso mas apol nga ikararagan tayo. Tabaring na makalasat mo lang. Nakakasid eh. Imutang kanyak ni Criselda iti kwarta. Anya? Manong arutin pa utang mo pare? 10,000 lang, iti sudat ng kwarta. Sana bali pare? Siyaktong timang bayad iti nautang ni Criselda kan ka. Aniya? Kan, ikan ka pa iti kwarta. Tanayo nampay ti impautang mo kini Criselda. Kaya't masawan naramatin na tapno matulong ang ida. Kasta? Si kamat laang tinangibagaan nakakaasida, Dominic. Madingitag, Victor. Di mo kaya timbagak? Saan ko akay ti para mating ka? Anya? Si kalatan, ti mangipautang no kayat ta.
No kahit may itatulungan. Ang Dominic, sana nga kaya ti Jaya kadakwada at tulong. No di na kaya, awan mapalinta. O na yan. Sige. Oh, salbag ti kastoy. Jak may waksi ti panunot ko dyan ay baga kanyak ni Jorin. Ag nga habit ka no pailaan kan patay ni Elisa. Oh, salbag. Apaya kastoy tiritnag. Kasla. Masitir ti konsensya kat. Kasla kayat ko tulungan. Tapno malabanan na ni patay. Anya da ito itsak mawatan. Siyak tiyakin na kami tinapasamak sa ita. Ang babawi akad eh. Oh, anya tiramidag. Tinasaya at sarong karat samat ni Elisa. Makamuditan anya tibaga ni Crisilda ngay nana. Addan ni dati anapan ng sarungkar kan ni Elisa ay ospital. Sabtak. Daddy, kumusta ni Elisa? Narikot ti kasasaad na iho. Sana masinunuo ti doktor na. Numalasatan na ti kasjay akasasaad na. Sana mabalin na matay ni Elisa, Daddy. Kasapulan na ti kararag tayo iho. Diyos ko, di mo ba hipayaan ti ay-ayat eh? Oh. Ada pa panak. Victor, kasangsang tutukan eh. Owen, Kumusta ni Elisa? kung ti doktor na. Ngano saan pala nga makapuot iti unag ti 24 oras manipo dita. Kat awan ti tsansa ng agbyag. Ania. Diyos ko. Owen, nakakaasi ti langana. Natangken una yan ti panagpuspuso ti mang sarungkar ken kuana. No saan nga agsangit kaputi ka sa saan na. Kasta ka di. Sige, mapanakon. Sa dino ka di ti papanam. Inawagan na kayo kadimanan ni Sasha. Kat mapan kayo manan iti mansyon da, Mami. Saan nga iso? Tigagaraak. Sa dino nga raw ti papanam. Apay tagap apura ka pumanaw. Kwa. Oh, apay ngagmulagat ka. Sa dino ti papanam, tuna. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Papanam, tuna. Paapay kas kalagap apura una arungwar. Inawagan na kayo kadimanan ni Sasha. Kat mapan kayo manan iti mansyon da, Mami. Saan nga dyan iti papanak? Papanam nga rod. Basta. Apay nagkalintigan kapailaan. Sa dino nga talaga ti papanam. Ipagakmanlagan. Punta kulit kayo. Sa tino, Mami. Mapanak iti ospital kaya ni Elisa. Ha? Agpaiso, Mami? Dakayan sa mati sana mga yata mapanak iti tapno sa rungkarak. Milagro. Pakaragsakan mi no mapanyumat kita ni Elisa. Kunayo ang nakakaas iti kasasaad na. Iso akayot ko mata makita. Taygo na akon, natangken una yung tipusom, no di ka agsangit, ang makakita ko na. Ado amin na sa asaom. Sige, mapanak ko. Umayak mat, Mami. Ne, apay sumurot ka. Di da ka di kaya takadwa ang mapan mang sarungkar ka ni Elisa. Saan matakasta? O sige, mapantagar mo dahil. Griselda, umanay ka din di kwarda ka sa pulan ni Elisa tapno maoperaan ay.
Kurang tatang. Nagrigat yang pirok iti pagutangan. Ay na, ulay yun, ti kinarikat sa'yo, anak ko. Huwag garot tatang. Ay, di ka nagsangit, anak ko. Saan ko maliklik at ti saan nga agsagit. Ang lalo kat saan pa'y sigurado. Lumakalasat ni Elisa. Lumatay ti anak ko. Awan tumatan ti ganas kong agbiag. Anak, patib karab ko ma, ti pakinagam mo. Huwag tatang. Sumakanlat na ti panaglulukan ti riknak. Aglalo, namabuybuyak ti kasasaan ni Elisa. Ni Victor, umawawag. Hanya nga taman ng tibagana. Hello, Victor. Griselda, umayon na tiyorin kentyo na dito ospital. Anya, milagro. Kaya't ba't makita ni Chona, ti kasasaan ita ti anak ko. Owen, Griselda. Di makunak. Oray kayam kagurgura na ni Elisa. Kat maasyang matlagayam. Anya. Hello, Dominic? Nakaawa ka man? Awagag namin ni Jorin nga masaan ko ang makundat. Mabaling ka niya kasarita? Awad ni Jorin dito balay. Remort na kinityo na. Anya? Itamang pa anak ko yung tangagi na. Napanon ta? Napanday di ospital nga ayan ni Elisa. Imbag man ta napilit ni Jorin di nana amang kita kay ni Elisa. Ti asawa ka mismo tinagbolontaryo ang mapanmangkita kini Elisa. Simulot laan ni Jorin kinkwana. Milagro kada iti amin na milagro. Kagurgura ti asawam ni Elisa. Ngam mapan na sa rungkaran. Dahit at pagkunaan pare, nga oray bimmato ti puso na kini Elisa. Kit andalat tamat na batbati nga ayat para kang kuwana. Elisa, agring ka kuman. Gaputaw may nakakanumat sa rungkaran ni Chona. Ante Griselda, Jorin, Chona, anda kayon. Amo nga umay kami dito eh. Juan, gaputay niyawag kanyak ti asawa mo. Agin inawag kayo iti asawa. Impaka mo na lang nga umay kayo. Mami, saan niyo kumatagidaksen? Naimpaka mo man ni Daddy ti sa sarongkar tayo. Malawan, sa anak nga kong... Ha? Diyos ko, sa balin sa amat nanti mapaspasama kiti anak ko. Wala preso. Elisa! Elisa! Sana mabali namatay ti anak ko. Nurse! Nurse! Tulungan niyo ti anak ko! Lumaban ka, Elisa. Saan ka matay? Ti apok. Elisa! Sana kasto iti kasasaan ni Elisa. Pagno kaya man nakakaasi ti kasasaan na ita. Elisa? Diyak kaya ta makita ti kasta ng anak. Mami! Papanan niyo! Pero mar kayo! Mami! Mabait lang. Umaya kon. Mang damihan.
Da kayo matkayam. Sige, sige. Sobrang kayo. Agyaman na. Ay. Taman pa naisartong kayo, Mang Damian. Gaputa mariripo ka na unay. Iti impila ka na kami akaso ti asawa. Iso nga imbayak. Taumay ka kumakasarita. Anya nga ron tidawaton yung kanya kapabon, Mang Damian. Ti panangalukoy mo kumay ti asawa. Nga ibabawi ng ti panangidarum na ka na kami. Mang Damian. Aglaro kay... Anda pa laeng itinarisgaw akasasaan ni Elisa. Bayan nyo. Ulitik man na nakasarita ni Tiyon. Pangasa imbig kaor. Ta ikarigatam ko ba? Uwen, Mang Damian. Saan nakasumarding? Aging gaadi na isanod ti kaso kontra kada kayo kini Criselda. Papahawi akit inaramit ko kina Elisa. Depdepag, di pa nagpapahawik. Mami, Tirong po na makita natin pa nagluwak. apay akilata rin mara kayo itay ti ICU. Gaputa, diyak kaya ta makita ti kasasaan ni Elisa akas chay. Ag nervyosak. Nakakaasing amin uri tilanga na, Mami. Wen nga rod, iho. Nakipagdanda nagakmat. Nakarikakit ita, nagitay kala at apimanaw ni Criselda. Ura siya, nagdanagak man. Tiyamok at danda ka sa mapasamak kan Elisa. Iho, nagsubli ka di matlaangan iti normal, ti panagangas na. Well, Mami. Anya kami tinapasamak. Diyak man lang mo, Mami. Kat sa dinungarodan ti ayan ni Criselda. Nagsublin ikayan ni Elisa. Ngam problema. Gaputawan umda sa kwarta agastusan da. Ano kanupay ti kurang na? Dakkel kanupay, Mami. Tinasaya at kasaritak ni Criselda. Umay tayo nga rod. Agsubli tayo itayan na. Agyaman na, nakaumay ka dito balay. Imayak. Tagkid daw ako makin kay ti pabor, Dominic. Anya rin ita, pabor. Alo ko yung kumanit yun, ha? Ngay sunod ng tidarom kontra kada Criselda kan ti amana. Nakakatkatawa ka, Victor. Siya ti mga lokoy iti asawam? Ngamin, no siyak ti manghibagakin ko na. Kasla uminga. Oh. Pagarupan na ka di nga dabay lang regnam kini Criselda? Wen, Dominic. Iso nga imayak. Tasikat ti amok amang kumbinser kan ko na. Nakakatkatawa ka mo. Siya? Mang kumbinsir ken kwa na? Oh. Simpare. Di na ko mapagkatawaan. Ano pa'y kasta padasig to? Ikarigatam ko mga lukoyan, pare. Sige. Padasig to. Talaga di mo kaya't ang mabalod ti ex mo. Lumabalod na kini Mang Damian. Siyempre, asinong tupay nga ron ti mga sikaso kini Elisa? Sana problema na ita. Adda ni Jorin. Anya? Oh, apay anakigdot ka. Amo mo ti relasyon na. Awan ka dit panagtalik mo iti anak mo. Panagkunak, saan abay-bayan ni Jorin? Urayan niya ti mapaspasamak. Auntie Criselda, kaya't na kayo kano ang makasarita ni Mami. Anya,
Mabalinta ka dito ang sarita, Criselda. Sige, Chona. Jorin, adaywan na kami pailaan. Sige, mami. Mapanak pa lang ron itilabit yung ospital. Milagro. Itaman pa'y akayat mo nga agsarita ta. Naistorya kami kanyak ti anak ko nga problema kayo iti kwarta. Huwag, Chona. Ano itatya guro-uraya paggastusan mi? Tibil iti ospital. Kan timpilam akaso kada kami kanitatang. Santa pala pagsaritaan timpilak akaso kontra kada kayo iti amam. Anya nga ron ti kayat mo pagsaritaan ta. May papan ka ni Elisa. Saan pa'y nga umanay ti kwarta na sa pulak agastusan ni Elisa? Sige. Tumulong ak. Anya? Sana ka diya nagriro itinangag ko. Di la mabalin nga ulitam timbangan. Salbag ka. Imbagak lang arudan. Paulit mo pailaan. Gaputa, magano nagkamaliak lang itinangag ko. Tulang ka kadi. Di ko na. Tumulong ak. Iti magastos dito ospital. Naawata mo? Agpaiso. Di ka mamati? Pues, mabitla. Awatam na ito eh. Sobre? Wan, kit kita masobre. Awatam kat kita ang tilinaon na. Anya tinagyan da ito ya sobre. Kita ang! Nagadwa kwarta. Kwarta talaga. Sa nga gasot, 1,000 piso sa amin na ita. Tulong kon ka ni Elisa. Milagro. Salbag! Milagro ka nita. Ulit-ulit ang matlangan, bagbagat ikasta. Mangininsulto ka kadi. Imbes nga giyaman ka. Saan? Saan, Chona? Kasarita mo ti doktor ni Elisa. Itigasta. Asikasunda no niya dagitirumpang nga maasikaso para kankwana. Awata ka na tada ito'y atulong na kuno isublik. Apaya mulmulang ligam latan day ta kwarta. Pagariyam ka di pala ang ti pride mo. Idinto tamat matayan ta anak mo. Imbes sa salbaram, babantoy kwarta nga itad ko. Amook, Chona. San mo nga rodagan dati nga isublikan niyak tayta? Agbabawi kan tulang numatay ti anak mo. Gapo iti kaawan gastusan. Uno pang paagas mo kan kuana. Umay ka, agawid tan. Anya kinagsaritaan nyo kanyan, Criselda, mami. Di mon salud-sudan, umay ka kit di dagawid tan. Ala, umuna kayo ni Kilugan tayo. Nakapagpakala ka ni Auntie Criselda. Unay day tan. Sige, ngamisan ka agbaybayag. Umuna ako ni Jelugan. Well, mami. Auntie, mapan kami kanon ka ni mami. Jorin, idanon mo tulatan tinalaos ang panagyaman ko kankwana. Kapo iti pa nakakigtot ko. Sana kung anak kapagyaman kankwana ay tay. Gapo iti panang pasyarami kada kayo, Auntie. Wan, kang runaan ti amin. Kati... Yan niya. Rumpang nga ta, asyak ti pakaamuan na iti intulong ti inana. Apay adi ituloy ibagayo ko, ma. Jorin, Saan dak ko mapagilimuran, Auntie? Noon niya man tinagsaritaan nyo, itay ka ni mami, ibagayo. nang tan iti tulong pinansyal ni Mamim. Ha? Agpaiso, Auntie? Wan, ngam, para kano ka ni Elisa lang day dya kwarta. Saan mi amabalin ti magala iti gastusan mi? May papan iti kaso nga impila na kada kami. Milagro. Kalata si Mayat ni Mami ka ni Elisa. Gapo siguro ta nakita na nakakaasi ti sasada ni Elisa. Iso natignay ti puso na.
Malungarod tintad ni Mami. 100,000 pesos. Maragsaka na kitinaramid ni Mami. Tauray gayam kagurguran na ni Elisa. At dapat lang nabatbati akin na saya at itipuso na para kenkwa na. Wanjurin, ang amom, nagpangadwa ak itay no awata kuno sa handay jay atulong ni Mamim. Anya? Kunana, saan ko kano apagarian ti pride ko? Tabiyag ti anak ko tinakataya. Iso nga, inawat ko latan ti injaya na atulong. Oh. Napan kay gayam ken Jorin yung ospital ngayon ni Elisa. Well, tinarigagayak mo ta makita ti kasasaad na. Anya ro tinakita makasasad. Gusto ti ko na ni Victor. Maluyaan, una maasyan ti asino man na makakita kan ko na. Anya. Di mo kunaan na nasyan ka madlangan ni Elisa. Tao akpailaan, Dominic. Uray ko na kakakurkurak ni Elisa. At damot puso kapag taudan ti asi. Sa bagay. Ngam ti asi anarik na kapara ka ni Elisa. Binuyogak mo ti aramid. Oh. Anya di kahit mo asawan. Nang tadak iti tulong nga sa nga ribo a pisos para itipan na ka-hospital na. Anya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dominic, nakakaasigayam ti kasasahan ni Elisa. Ti amok kasada kasjay ti kagrabe iti napagting na. Nung kasta damad lasim kan nga asim ken kwa na. Talaga ganda. Binuyogak mo't iti aramid. Gapo iti panangaasik kan kwa na. Anya di kahit mo asawan. Nang tadak iti tulong pinansyal iti inana. Anya. Rapay, kasla naimayon ka. Gapo iti imbagak. Saan ko anam na maan na tulong amida? Natignay ba ti pusok? Iti nakita ka kasasaad na. Amangan no kayat mo pa yung isanod ti kaso kontra kadakwada. Nakresilda kan mangdamyan ti kahit masawan. Anya, salbag. Sana mabalin nga isanod ko ti kaso kontra kadakwada, Dominic. Wala nga Di la mabalin. Saan ta pagsaritaan, ti may papaniti deta kaso. numabalod dagiti agama agbalinto ang nakakasi ni Elisa. Awan bibiyang ko no kastantuman bilang. Tinulungam ka din ni Elisa tap na makalasat lang kan patay. Katagtultuloy latati panang parigat mo kenkwana. Dominic, Oh, saan ka di apod no ti kinunat? Chon. Jorin, adi ati pa panunutem. Taapay may kulkulan ka. Aging ka nga minitakit. Maburbur siya anak pailahan ka ni Mami, Daddy. Anya, Kasla sa anak paila mamati iti panang tulong na kani Elisa. oray siya nga rodiho. Kaswasa na nakapapati niyang putno. Sa paila ko mga rod Tailay-layunan ni Mami iti panang tultulong na kani Elisa. Imbaga kini Dominic. At tumulong ang mga lokoy kini Mami. Nga isadot ng tidarom. Kontra kada Criselda kin magdamian. Malukoy na ko mga rod, Daddy. Mabit lang, Dad. Sige, iho. Yan ti Criselda. Sige. Song batam kat amom na niya tibaga na iho. Hello, Auntie.
nakadago sa ospital. Ha? Umawag ni Sasha. Anyang tatibagana. Hello, Sasha? Jurin, ada ka dito na pala yun? Rimo arak. Mapanak sa ospital ngayon ni Elisa. Anya? Ijay manan ti papanam. Di ka di mauma kanayo na mapan ni ospital. Apay ko umaak kat kaayan-ayat ko ni Elisa. Jurin, sursurwal mo alipatan ni Elisa. Sana na makalasa. Di mo ibagbagat kasta. No di mo kayat akagura ka. Ngam, sana kayat ni Mami ngay so di masawang. Kakura na unay ni Elisa. Saan na nakagura? Oh? Anyan ko na ang. Gapot a voluntaryo anang tad ititulong ka ni Elisa. Anya? Inik ka na itidak kalagatan. Kas tulong na itipan na ka-ospital ti kayan ayat ko. Diyos ko, tarabayan niyo kumati anak ko. Sapay la kuma, tamalasatan na ti kritikal na kasasaan na. Ni Atty. Martinez, umawawag. Hello, Atty. Pasensya kayon. Talaga asan kami anak kaumay iti hiring. Gaputa, kastoy ti kasasaan ti anak ko ita. Napatpatag nga amang tibiyag ti anak ko. Ngam ti yatindarmi ka ni tatang. Agyaman at tanadaanon kamot lang, iha. Na kayo matgayaman ti. Natayat matimay kayo. Gaputa, at kayat ko malawlawagan. Sige, samay kayo. Agyaman ak, iha. At tukaw kayo. Agyaman ak, iha. Banya ti kayat mo ang malawlawagan. Maipanggap, itinaibagakanyak ni Churin. Nga niya. Nangtad kayo kano, ititulong kan ni Elisa. Wan. Abayan nangtad kayo ititulong. Kunakman no. Kaya't yun amatay, dayjay nga Elisa. Diya ka mo, ta. San ko ba't na maawatan tirik na idinakitak tilang anak? Anya ti kayat yu hasawan anti Chona. Pudno nga burak ti darak to makitak ti kinadagkat da Elisa kan ni Churin. Pulos adyak anamungan ti relasyon da. Ngam, jak manamo. Apay nga rudan ang tad kayo ititulong kadakwana. Gaputa, na asya nakbatgan kwanan, idinakitak tilang anak. Ngam no biyag. Ipilit tulatan ni Jurin. Nga iso ti asawain na. Ay, saan lata mabalin? Jak, ipalubos. Maglagayam. Isa na sa isaya at kumano matayon ni Elisa. Jak, amo, jak maawatan. Jak kamo ti sa work, iha. Antityo na. Datayo adwa kakin plano itipan nakapaltog ni Elisa. Ngamin, kaya't taamatayan. Ngaman na dinaramid yun. Kasla kaya't yumat nga agbyag dayjay nga Elisa.
Dominic. Kumusta ni Elisa, Victor? Saan pa ngay mawag ka ni Jorin? Yung dakal tinamnamak. Ang makalasat ni Elisa iti pagkat. Sabay lang kuma. Awan gaya, mawan ka din ni Chona. Tanaka pa ni Jorin ni hospital. Awan, Dominic. Napanan na. Itindutawan mo iti opisina tayo. Ida imawag. Kat impaka mo na nga sa Jay Mansyon da siya. Napan man na ni Jay. Amo mata pare. Asidag una tirik na ti asawak iti na Jay ababay. Saan mo ang mababalaw ti asawam? Tani siya ti kahit na para iti anak yun. Saan mo takayat ni Jorin? Sabay lang kuma. Tamay laban ti anak mo. Ti ayat-ayat na kinilisa. Jaki palubos, ama itulad met kaniyak ti anak ko, Dominic. Kumusta ni Elisa, auntie? Insert naman na iti ICU. Sa pala kumata makapuot ton ni Elisa. Sana bali, kung ti doktor, dakdakkel ti tiyan sana ang makalasat. No makalasat. Kat, agimbag ton, isingasing ko kung kawan ang agsimpa kamin. Anya, Jorin, amom ka di ti sasawam. Amok, auntie. Amom asaan akayat ni mamim ti anak ko aparaken ka. Sa anak amalapdan. Gapot ay ayatek unay ni Elisa. Kaslasan ko nga mo ti sawak, iti daytoy nga ibagbagam, Jorin. Dak kayat ang mapukaw ko ni Elisa, auntie. Iso nga ilaban ko ti panagayat ko kenkwana. Iha, apay ba't nakasla? Sana nasaya at ti panakisaritam kanyak. Gaputa jak magustuhan ti panang tedyo iti tulong kadakwada. Iha, no agbyab ni Elisa? Saan lata ang maibawing ni Jorin ti imatang na kanyak? Ta sigurado, dayjay tumanen nga Elisa ti kanayon asap-sapulan na. Jaki palubos sa kastanto ti mapasamak, iha. Oray pa ibagbagayo asan yung ipalubos? Sana kayo matakabutan kan patyan ni Jorin. Nang rona no pakasiknan ti ayat na ti pagsasaritaan. Ha, salbag ti kastoy. Ken? Amangan no itaray ng tupayan no agimpag ni Elisa. Saan to ang mapasamak na ito, iha? Mabantayan yung atangag na nayon ti anak yo. O iha, agtalak ka kanyak. No saan nyo kumaatinulungan, ida? Matayan, dayjay nga Elisa. O di awan ko mati problema? Diyak nga rod na awatan tirik nakiti dayjay kong tawa, iha. Na siya naklatan kan ko anak at diyak matan na puutan tinangtad iti tulong. Auntie Chona, nasaysaya at kumano saan yun asinarsarong karan. Awan kumati asi anariknayo ka ni Elisa. Basta, diyak mo na niya tinapasamak kanyak. Kumusta ka ni Elisa? Nakapuot nga tan. Iti pa nakaopirana. Oh, Diyos ko. Tarabayan niyo ko man ni Elisa. Di ko mabaybayan. Tanagbalinin na napatig kanyak. Kaslasan ko mayat dawan tirik nakin ko na. Kasi po idinamuak nga anak ni Criselda. Kat kaslaim bilang komiten nga anak. Nagbalina na napatik kanyak. Kat naiti arik nakid ko na. Kaslarik na ti maysa nga ama amang ipatpatig iti anak na.
Elisa, anak. Agreeing ka kuman na. Elisa, mahal. No dangdanggan na. Kindaw, papakirdam ko matipakinaka mo. Di na kami kumapampalawan. Laglagi pa mo kumanag iti karim kanyak. Dangdangan na kami kadi, anak. Elisa? Ah. Elisa? Jorin, nagasog ti anak ko. Elisa? Elisa? Diyos ko, Jorin, makapuot sa matan. Walang ti. Inutan ngag mo lagat. Elisa, anak. Adda kami dito sibay mo. Jorin, makapuotan ti anak ko. Oh, talaga nakariingan ni Elisa. Elisa, agyaman na kiti Diyos. Nalasat mo matlang ti kritikal ang kasasad mo, anak ko. Agyaman, anak. Kunak no mapukaw ka ni tibiyag ko, mahal. Agyaman na kiti Diyos. Kainispal na ka. Talagasan ko na mauray ti awak ni Jorin. Iso ngay naklangan dumano na di ospital. Tapno mamuak noon niya itanti kasasaad ni Elisa. Si Jorin. Iso na tiyo mawawag. Hello, Jorin? Good news, Daddy. Anya rin tanay bagadama, Giho. Ni Elisa, nakariingan. Naispalan kan patay. Agpaiso, iho. Ay, agyaman ako na Diyos ko. Iho, nagsaya atin no kasta. Sana may ladawang tinalao sa ragsak ko itinitangin padamag mo kanyak. Murisak, Dad. Tumukno sa dilangit tinalao sa ragsak ko. Umayak ba dito ospital, iho? Anya? Palubusan na kayo nga rod ni Mami? Di pa simangpot ni Mami. Iso nga awang ti makaiparit nga umayak dito ospital, iho. Hello, Victor. Nakawag ka? Pan pare, kaputa dati good news ko kanda. Oh. Anya day ta? Ni Elisa, nakabuotin. Ah? Naispalin kin patay. Oo. Victor, di na ko maangawan. Putno ti bagbagak pare. Kauawag lang ni Jorin. Iso tinang ipalamag kanya. Nagsayatan no ka sa pare. Tuloy lang tatipla. Hindi ka kadi umay dito ospital. Apay? Mapan kayo di ay? Uwan pare. Kinapurno na. Agturong ako dito ospital. Umay ka kadi dito ospital. Madamdaman to siguro pare. Sige muna ka niya. Sige Rod pare. Oh, sige. Mayat, numapanijay. Iawag ko kini Chona. Tapno apaan nanto manan ni Victor. Jak bagus tuan ti panang mismiso no kanyak kan ti panagsarsaritam. Iso nga gawid akon.
Anya? Iba na ilatan na nakabasulak kan ka ti panang tulong ko kada Criselda. Sorry, auntie. Ngamin, kabusor tayo da. Guston, diya kaya ta na mga dagiti pamabalaw mo kanyak. Okay, sige, agawid ako. Sige, auntie. Mabit lang. Umawawag ni Dominic. Hello, Dominic. Hello, Jonah. At the good news arong ba nga mamam? Anya day ta, good news, Dominic? Nakalasatan ni Elisa itipagkat kat nakaputan. Anya, Nakalasatan kat napankinita ni Victor sa ospital. salbag! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.